Paul truck thlani thum thole ni kan lo thleng ta reng mai Pakistan lamhang hian video bul han tran tiang kan hria tangin Pakistan hi helpol rang ngong len na buina rang helpolina an thlen na mun state ral muang lo tak kania kumin chung ringat po hian helpol chet na voitam taka thleng to kumsang ni la somni pali November thla hian Pakistan a tharum thona na sa takin apunga firfiak beina le buina rang awangin mi jani somli panga jetan thi to a mi jani somnga pasari an hliam bok November thla hi kumin chunga security force te ta na thi na thlen tamber thla ania mi somruk pasari jetan thi a tlamasa khan mi somruk panni an thi pha to bok helpol chet na awanga Pakistan a thi za thi jani somli panga ni in security force hi somruk pariat an thi boka civil somnga an thia firfiak za somni panga an thi boka hliam jani somnga pasari omin security lama thok hliam hi zale pali civil hliam hi zale som pakuan om November thla tharum thona thlenga khan Pakistan a firfiak chetna apung hle ti alanga awain poi khoina thleng hi somsari pakhat kumin chung hian record oma October thla khan somruk pariat zet record om Khyber Pakhtunkhwa biala helbeina hi an turna sa bera voi somnga zet be pui thlak na hellam hian an kalpuya mitam takin nunna an chan ba ka hliam tam takan om hriat tur pei mo tak chu Kuram district a namin kara buina na sa tak thlenga khan mi za somni zetan thi bokani hetianga tharum thona pung zelawang hian kum khat chung statistic pumpui lungchiat thlak taka oma kumsang he somni pali thlasom le pakhat chung khan firfiak kai noya mi sang khat chuang zetan thi a hei hi an rampum ven himna din mun chiat zia pholang tu ani India defense lama hanlut le zokila India chuan K4 missile lotling takin an te sa Pakistan nuclear changlet theitu tur ni in mide ten an tar lang tun naya India in K4 submarine-launched ballistic missile SLBM an engine chu lotling takin kalpui ani a hei hian nuclear ral thuam India ina anei ahman na konga lotlin na lian tak akeng tela abik takin China ne na anin ep na konga mason na lian tak hei hian India chu apeme kani K4 missile hian kilometer sangthum zanga borvel zeta thuya kap theidona China ram tamjok Beijing po tiamin hun poimo tak tak heng K4 missile India tui hnoi longina aka chhuwa thei tur hian aka thleng dona Pakistan rampum pui po atuam tel theidon he theina hian India ina second strike theina anei chu ati chak dona nuclear deterrence strategy pumpui India ina anei chu ati punbel pha don bokani K4 missile test hi INS arigata tanga kalpui ni in India in nuclear manga siam tui hnoi long anei panni na atanga ka chuani hei hian India in naval deterrence naval chakna anei na konga mason na lian takat thlena he test ma hian K4 hi tui hnoya pantu na tang chawaka chhuwa thei thina niya hei wang hian he operational trial hi India rama long range SLBM te inzom khom na atana thil poimo takani submarine atanga hlotling taka ka chhuwa ani na wang hian India in tui hnoya strategic force hlotling taka akal chho pui theina tur hian mason na lian taka pe chhota a no force use policy hnoya India in minimum deterrence rin tlak tak anei theina ti pungbok K4 missile hi nuclear missile phur thei ti khareta ila tui hnoi longa tanga ka chhuwa chi ani arens engang chiange hanbel chiang le thuak tiang K4 missile hian KM sangthum zanga borvel target kap theidona a payload hi ton ni borvel jet nuclear ral thuama phur theidona a guidance system akhal koina le kai hruaina he missile hian mid course navigation atan GPS le Navik satellite guidance mangin theina lian takanaya terminal guidance atan terrain contour matching manga theina naya ni don boka inertial navigation system mangbok a engine K4 missile hian two stage solid rocket motor manga hei hi rin tlak takani a aka chhualai hian a performance ati chak don hle he missile hi India in nuclear triad lei boruak tuipuya tanga nuclear ka chhuwa theina chutianga nei no konga chuana ti phui sui sot boka nuclear ral thuam ka chhuwa theina ati pung don boka
ruam han na zau jok le target zau jok be thei turin he K4 hian naro pui taka thok don Indian Navy in K4 an nei ta ka hian he traya ta sea base lek khina sa takin ati chak dona tunma atang to in long range missile manga thuam submarine ten ha tho theilo chu sutkiana ni chhodon ta a tuipuya changa nuclear ka chua theina konga India chuan ma son na anei belle ta ni K4 missile hotling taka India na test ta ka chuan heral thuam hian he biala hian ngong engemaw anei rin ani a abik takin China ni na anin kar boruak ati che thei boka India chuan K5 le K6 angchi missile system ha son tak tak KM sanga aya hla kap thei angchi te en chin chun jom zela tum boka mel ma be na laka inven na nget tak India chuan anei theina turin heng missile te po hi India chuan a test chun jom zel don ani he ma son na hi China sipai chakna sang chho zel le Indian Ocean tuipui lama ma aron lak le ha karon zo zel na dolet na tur le chanlet na tura India ral thuam thar tangkai takani don ani India in K4 missile siam hian technology lama ma son na anei zia pholanga chu mai po ni lovin China le Pakistan panni laka deterrence posture ti chakna atana strategic maneuver anei zia entir tu ani bok India hian tuin huai long lama a theina le missile technology manga ma ason zela wang hian regional security dynamics chunga nget takena in siam lian chhomeka hei hian a then omram te laka defense strategy thar duang chuak bokani India ma son na chu akal chho ve mek zel boka tuna hian India chuan loitering munition kamikaze drone ang chi melma target supuak chi pilot ngai lo drone ang kha an duang chuak mek boka tuna hian ma son na lian tak India chuan na ya test po akal pui chho mek bokani etila hian China le US chuan mitang an in thlenga China a American mi pathum tang te chu US a Chinese tang pathum te nen in thlengan ni hei hi Biden a sarkar na hnuaya tang in thleng chungchanga in rem na hnung berani to mel ni in officer then khat chuan an soi National Security Council NSC chuan hemi chungchang hi soi chiangin kumtam tak hnuwa mitang te chu an chung te nen an om ho le theidon ta ati he mitang in thleng ton na hi thatam tak chung kalpui tura ruam man lo ni to a China chuan pompuina anei theilok lowani ramthen khata khokheng an to la in ramthen khata chuan ruasur wangin har satnan lo tok ve mek boka heti lai hian Malaysia le Thailand chuan ruasur na sa awangin har satna lian takan tok mek ruasur na sa awangin Malaysia le a thenom ram Thailand rama tuilian na sa taka thleng meka mi som pani an thi to Malaysia marlama tuilian wang hian mi noi khat sing ni te chuan chen na in an chua san to a Thailand chimlama po mi sing khat sang thum borvel chu anin son chuak to bok ruala sur chun zom zelo wangin hundanga in son chuak po hi an lapun zel an ring bokani he chiat na hi kar liam ta tir lama tanga thleng ni in tuilian hian in le motor te achim na sa in la na sa Thailand a Patani province a John hospital pani chu tuilian in achim to bok damdoilam han ruate po tuina chim chiat hlo thon o manom mek bokani tuilian wang hian Thailand chimlam province paruka emergency puan hialania an sarkar chuan heng rambial tina chhom dol na thona atan hian Thailand poisa makdadoi somnga US dollar zong chuan dollar makdadoi khat nuai sari theu aruam manani Thailand na tuilian hian chung ko nuai nga singa chuang angong mek Malaysia chuan tuilian hi Thailand ramribul Kelantan state in an tuar na sa berni in an soya he state a chengzinga za somruk pathum vel chu mun him lama son chu an ni to ni in National Disaster Management Agency chuan an tar langa Kelantan ba ka state dang pasari in tuilian rap thlak takan tuar tel boka tuilian tuar te chan chuak le ruai chuak tur hian longte motor le helicopter te ruam manan ni Deputy Prime Minister Ahmad Zahid Hamdi chuan hemi chungchang hi report a pe ani heti lai hian tun lai chu Israel Hamas buaina te kan puanga Israel Hezbollah buaina te Israel le Hezbollah ten in ka hayan puan mek lai hian Syria chuan in dona alo chuak vele ta a Syria helten Syria khopui Aleppo chu an la helho hi an ron chak hle maya Syria helpol Islamic Hayat Tahrir al-Sham HTS tia soi chuan kan puan tak ang khan chol ni jing khanan ram mar thlang lam khopui Aleppo chu Syria sipai ne na tangin an la
helpol hi kum engemaw chen an re hnuah kar liam tatir lam khan bei puyan ron thlak thar le a inrin ni khan Aleppo huam chunga sipai tenen Indona na satak kalpuin sipai engemaw zatan thi ani kha hemi hnu hian sipai te hi Aleppo atang hian an in hnuk doka helpol hian he Khawpui hi an op zui ngal helte hian Aleppo Khawpuia hian nimin piat lai dar nga thleng khan curfew an puang zuya hei hi mi puite himna atana ni ti in an soi Aleppo in beina thlenga hian mi zathum somni pasari an thi to Tizinga hian civil somli pali antel ni in Syrian Observatory for Human Rights chuan an tar lang helpol HTS te hi Nursa Front tia hriat thin kha han nia US Russia Turkey le ramdang engemaw zatin firfiak pola an puang mek ani kumsang ni som pakhata Al-Qaeda hnuaya Jabhat al-Nusra tia din han nia adin tu zinga hian Islamic State ISIS kanti Group self-style leader Abu Bakr al-Baghdadi potel mase kumsang hi som paruk khanan pol hruai tu Abu Muhammad al-Jolani chuan Al-Qaeda nen inzom na chu chatin Jabhat al-Nusra ti chu athriata annuwa helpol dang tenen in chhun finin an pol minga Hayat Tahrir al-Sham tia hriatan nitani Syria ram thian tha Russia chuan Syria President Bashar al-Assad kai hruai sarkar le sipai thlop na lan tirin helho laka hian beipui thlakna an kalpui ngala video masalama kan puanta kang khan Russian fighter jet te chuan helho mun ma engemaw zat tuna hian an bom towa hellam hi zani chuang fe Russia indo thlona chetna awang hian an thito US point Syria ram din mun hi uluk takin an thli thlai reng ni in White House National Security Council chuan an puang NSC thupuang tu sin savet chuan Syria sarkarin an ramarem na le muanna omtheina tura inbiak na ya du lo tat le Russia le Iran laka anin ngatlat chu ara chuaka langta ni in asoi hemi rual hian helho che dana US chuan in rolna engma ala nei lo ti asoya buaina ti re inka hai puang turin US chu ram tang thung kumsang hela som pakhata tang khan Syria hian tual chung in do na kha lo thleng to a mi nuai tel te meu an lo thi to ani mi makta duai tel chu mun him lama an tlan che to boka Iran le Russia puina a President Assad kai hruai sarkarin an ram hun tamjok le Khawpui lian te an thunun le hnuwa tual chung in do na thleng tamjok chu kum engemaw chen alo zia om to a mase hun rei tak hnuwa HTS helpol an ti te hi an ron che chuak le ta Aleppo Khawpui hial an la le ta ni helpol hian Syria Khawpui Aleppo an lak hnuwa abul hnai province chu lak tumin an bei chhun zom le ngala mase President Bashar al-Assad chuan helte hi bei let an nidona an hnele ngei don ti asoi puanta kang khan Syria sarkar Bashar al-Assad kai hruai hi US Russia Iran le Turkey ten an thlopa Russia chuan in do thlona mangin heng helte hi an chume kani ole khati chin kha tuna tana kan ngai thlak thei chun le ta phot sela dam tain kan omanga voin tlai lama video kim chang jok le chiang jokin tarlan kan tum le anga in lo ngai chang le vek don nia